You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Venčila som s kamarátkou psíka, keď zrazu sme zbadali chlapca, ktorý našiel kabelku s peňaženkou, s dokladmi, so všetkým, zavolal políciu a peňaženku vrátil. Takže si myslím, že tento čin je naozaj úctyhodný. Tak ja som videl len toľko, že boli sme tuto s kamarátmi trošku akože vonku a tak a videli sme chalana proste, že on rieši nejakú peňaženku, hej a tak a sme sa tak zamýšľali, že čo robí a normálne ten chalan išiel na políciu a odozdali, tak toto som ešte nevidel. Ako sme sa dnes mohli presvedčiť, výnimka niekedy potvrdzuje pravidlo. Na tejto policajnej stanici sa dnes objavil muž s ukradnutou kabelkou a predstavte si, vrátil ju pôvodnej majiteľke. Obdivuhodné. Pre televíziu Pan Európa Otto Váhovský, Petržalka.